Ususret još jednoj motosezoni svi vlasnici motocikala mogu obaviti besplatan tehnički pregled do kraja ovog tjedna. Mi smo stanica za tehnički pregled koji odrađujemo te tehničke preglede i nas je dopala ta jedna lijepa gesta da odradimo sa vozačima motora, motocikla i tako dalje. Znači pregled je bez naplate, može doći kogod želi, koji je vlasnik motora ili ne mora biti vlasnik, može pozajmiti motor, pogledati kakva je tehnička ispravnost. Odaziv je, moram priznati, malo loš u odnosu na osobna vozila koja isto imamo već duži niz godina. Ali to je tako, vjerojatno motociklisti su malo drugačija kategorija ljudi koji rade, voze se nedjeljom, vikendom ili kad idu organizirane neke skupine, tako da vjerojatno nemaju ni vremena ni prostora za ove stvari. Recite nam, koliko vi već dugo vozite motor? Gotovo cijeli život. Dakle, imate dobro iskustva. Imam iskustva. Ima. Vi ste, pretpostavljam, danas došli isto na ovaj besplatan tehnički pregled koji je u akciji ovaj tjedan. Tako je. Dolazite tako svih ovih godina, par? S autom, da, s motorom ne. Recimo nešto je neispravno, što onda? Upozorimo čovjeka, skrenemo pozornost na neke stvari, na neke bitne stvari, posebno na gume, ja bih naglasio, to je ono prvo i osnovno na motoru, guma dobra, to je... Guma glavu čuva, dobra. Glavu čuva. Kaciga. Cipela glavu čuva, to se kaže, i kaciga obavezno, a to je dio opreme. Na što se pazite, na što obraćate pažnju, što je najvažnije? Kad je zapravo motor tehnički ispravan? Gume, kočnice, sve. Treba pratiti situaciju na motoru i popravljati. Motociklisti, baš oni pravi motociklisti, kod njih ne možeš naći grešku. Paze se, naravno. Paze se jer njihova je glava u pitanju, velike su brzine. Ako vozite motor, ne propustite do kraja tjedna iskoristiti ovu akciju koja čuva i vaš život.